Brodovi se pamte po dobroj posadi. Rečenica je kojom se punih 36 godina u svom poslu vodi zapovjednik Jadrolininog broda Kornati Ante Grubišić. Posao je to koji iziskuje punu koncentraciju, jer je upravo za posadu, putnike i sve ono što se preveze od Valbiske do Meraga odgovoran Kapo Grubišić. Ovo je druga godina, znači da sam na ovom brodu Kornati. Prije toga sam bio na brodu Blizancu Krk, sam isto proveo 2,5 godine. A ova linija je specifična po tome što je to znači linija na kojoj se preveze najviše automobila, znači na cijelom Jadranu svih naših linija. U trajekt stane nešto manje od 150 automobila i 600 putnika, a sam put traje preko 20 minuta. Iako možda zvuči monotono nekoliko puta tijekom dana i noći oploviti istu udaljenost, svaka vožnja je specifična. U sezoni je daleko više automobila, znači više se vozi, više. A zima je specifična po tome, manje je vožnji, manje automobila, ali tu imate onda druge poteškoće, tu je dosta, zna biti došle vrijeme i tako. I onda opet nastojite se čim više održati, znači gledate da vozite čim više. Mislim, ta linija je nekako po meni isto je specifična je po tome što tu ima jako malo prekida, znači ona se manje više održava tokom cijele godine. Puno je priče koje je u svom radnom vijeku ovaj zapovjednik broda prikupio, no ipak pamte se i prepričavaju samo one lijepe. Ja sam prevozio jako puno tih trudnica, znači u tim kolima hitne pomoći. Znalo se dogoditi da smo imali 2 prijevoza u toku noći, ali ja nisam imao recimo tu sreću da se baš porodi na trajektu u mojoj smjeni, što se nekim kolegama mojima događalo. Zadnji takav slučaj je bio na brodu Ilovik prije možda mjesec dana otprilike. Na Jadrolininim brodovima se prošle godine prevezlo preko 20 milijuna ljudi, a velik utjecaj na povećanje broja putnika u ovoj sezoni odigrala je digitalizacija usluga. Svaki taj napredak je dobar, to nije loše, znači mislim da je to dosta putnicima olakšalo. Mislim, primjer, oni sad ne moraju stajati u agenciji, u redu, na suncu, znači može direktno i ulazi u trajekt. Znači, sami agenti prodaju automatski, na njih je manji pritisak, tako da mislim da je svaka ta novina dobra i da treba izdati napred. Zadovoljni uslugama su i sami putnici, koji su izdvojili što ih se najviše dojmilo. The service is very good and the ferry is very nice. It looks very good and this is my second time on the ferry. We drive for 2 weeks with the ferry and now it's okay. Jesu redoviti, ovo mi se sviđa. Ovdje možeš popiti kavu, ima WC, ima sladoled, ima sence, sve ima. Baš su prijazni. U kvalitetu Jadrolininog prijevoza te odgovornost i pristupačnost posade uvjerili smo se i sami, te možemo najaviti kako je dosadašnja digitalizacija usluga samo početak budućih promjena koje nas očekuju.